Inshuti bakunzi ba Kimeza TV tubahaye ikaze muri aya makuru dutangire kuri izi ngingo z'ingenzi aho mu Rwanda abapolisi bakuru barimo CP Basabose na SP Twahirwa bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Ni naho kandi inzobere mu burezi ziteraniye i Kigali mu nama yo kunoza itangwa ry'ubumenyi bw'ibanze. Mu Rwanda kandi hashyizweho amabwiriza mashya ku banyeshuri b'abanyamahanga bahiga. Turaza gukomereza mu karere ka Nyanza aho umugabo akekwaho kwica umugore wamusanze kwa sebukwe. Mu karere ka Huye kandi yasanzwe muri Mwogo yapfuye nyuma y'iminsi 3 yarabuze. Naho mu karere ka Musanze ho ushinzwe umutekano birakekwa ko yapfuye azize inkoni yakubiswe. Amakuru avugwa hanze y'u Rwanda turaza kuyatangira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho Kabuye uyobora ishyaka rya Tshisekedi uri ku butegetsi yahisemo gukinga u Rwanda mu maso y'abarwanashyaka mu kwikura mu isoni. Ni naho kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo muri Tanganyika hari amashuri yashegeshwe n'imyuzure. Naho muri Guinea Equatoriale ho kujyanwa kuri abazasimbura perezida ibitaravuzwe kuri Baritazare wafatanywe video zirenga 100 nasambanya abagore. Muri Burkina Faso ho ngo bashobora gusubizaho igihano cy'urupfu. Turaza no kureba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Biden agiye kwakira Trump muri White House. Muri Amerika kandi umuhungu wa Trump ngo yacyuriye perezida Zelensky. Ntucikwe n'aya makuru. Andi makuru avugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo umujyanama wa Trump yabwiye Ukraine kuvana amaso ku ntara ya Crimea yigaruriwe n'Uburusiya. Iran yo ngo yahakanye umugambi wo guhitana Trump. Uburusiya bwasinye amasezerano na Korea ya Ruguru y'ubufatanye mu by'umutekano. Ikaze mu makuru arambuye mugezweho nanjye Kimenyi Kimeza. Abapolisi bakuru barimo CP Basabose na SP Twahirwa bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Polisi y'u Rwanda kuri iki cyumweru yatangaje ko abapolisi 154 barimo 7 bo mu rwego rw'abakomiseri bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Mu baherejwe mu kiruhuko cy'izabukuru harimo Commissioner of Police CP Denis Basabose wari usanzwe ari umuyobozi w'ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe umutekano n'ibikorwa remezo no kugenzura ibigo byigenga bicunga umutekano. Abandi nk'uko polisi y'u Rwanda yabitangaje harimo SP Celestin Twahirwa wigeze kuba umuvugizi wa polisi y'igihugu, SP Elias Mwesige wari usanzwe ari umuyobozi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu mazi, na SP Eugene Mushayija wari usanzwe ari umuyobozi w'ikigo cy'amahugurwa cya Gishari. Barimo kandi SP Tom Rurangira, SP David Rukika na SP Michel Bayingana. Usibye ba komiseri abashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru barimo ba ofisiye bakuru 15, ba ofisiye bato 22 n'abapolisi bato 96. Ni mu gihe abapolisi 13 basezerewe kubera impamvu z'uburwayi naho undi umwe asezererwa kubera izindi impamvu zitandukanye. Mu yandi makuru inzobere mu burezi ziteraniye i Kigali mu nama yo kunoza itangwa ry'ubumenyi bw'ibanze. Abayobozi barenga 500 bafite aho bahuriye n'iterambere ry'uburezi barimo abaminisitiri b'urwo rwego 30 baturutse mu bihugu 39 bya Afurika bateraniye mu Rwanda aho bari gusangira ibitekerezo by'uko bateza imbere ubumenyi bw'ibanze buhabwa abana. Ubumenyi bw'ibanze buvugwa aha ni bumwe bwo gusoma, kwandika no kubara butangirwa mu mashuri abanza, bumwe bufatwa nk'umusingi w'ubumenyi umuntu azaba afite mu buzima bwe bwose. Ni mu nama yiswe Africa Foundational Learning Exchange izamara iminsi 3 kugeza ku itariki 13 z'uku kwezi. Niyo ngari ihuza ibihugu bitandukanye hagamije gusangira ibitekerezo by'uko hatezwa imbere ubwo bumenyi bw'ibanze. Izibanda ku bijyanye n'imbaraga zashyirwa mu mishinga itandukanye y'uburezi muri Afurika hagamijwe guhangana n'ubukene bushobora guturuka mu kuba igiti kitaragoroye kikiri gito, ubundi umurimo mu bihugu ukazahazwa no kubura abawukora b'inzobere. Iri guhuza abo mu nzego nk'iz'abafata ibyemezo, abafatanyabikorwa mu iterambere, inzobere mu bijyanye n'uburezi n'abandi. Izaba umwanya mwiza wo gusesengura harebwa ibyemezo byafashwe mu nama zayibanjirije n'aho bigeze bishyirwa mu bikorwa. Iyi nama ibaye no mu gihe umuryango wa Afurika yunze ubumwe iri mu mwaka yahariwe uburezi. Ubu umuryango wa Afurika yunze ubumwe uri kugenzura ibijyanye na gahunda y'igihe kirambye yo guteza imbere uburezi ku mugabane n'izindi ntego Afurika yihaye.
uretse kuganira ku cyakorwa ngo ubumenyi bw'ibanze butezwe imbere, abo bahanga mu by'uburezi bazafata ingamba zibafasha kugera ku burezi bw'ibanze bunoze, hanashyirwa imbaraga mu gusangira ubumenyi ibihugu byateye intambwe bigasangiza ibindi bikizamuka. Minisitiri w'uburezi Joseph Nsengimana ati mu guhuriza hamwe abo muri urwo rwego baturutse mu nguni za Afurika zose, tuzasangira ubumenyi, turebere hamwe aho gahunda zo guteza imbere ubumenyi bw'ibanze igeze, ari nako twunganirana mu buryo bunyuranye. Iyi nama ni amahirwe akomeye yo kwifatanya no guteza imbere ubumenyi buhabwa abana, ibizafasha no mu iterambere ry'igihugu. Tubahaye ikaze muri iri huriro rifite agaciro gakomeye. Yongeyeho ati iki ni igihe cyo guteza imbere uburezi buhabwa umwana bukagezwa kuri bose, hibandwa ku kuba intyoza mu gusoma no kubara, hatibagiranye no guteza imbere ibyiciro byihariye cyane cyane abangavu bari mu mashuri. Yagaragaje ko bazakomeza gufatanya mu guha abana ubumenyi bugezweho, bikagukira no ku bundi bumenyi bushya buvumburwa mu ikoranabuhanga riri gutera imbere umunsi ku wundi. Ni mu Rwanda kandi hashyizweho amabwiriza mashya ku banyeshuri b'abanyamahanga bahiga. Inama nkuru y'amashuri makuru yashyizeho amabwiriza mashya agamije gufasha abanyeshuri b'abanyamahanga bahiga kugira ngo biborohere kwiga nta nkomyi. Yashyizeho amabwiriza mashya agamije gufasha abanyeshuri b'abanyamahanga biga mu Rwanda kugira ngo biborohere kwiga nta nkomyi. HEC yashyizeho amabwiriza kugira ngo abanyeshuri b'abanyamahanga biga mu Rwanda bafashwe kwisanga mu mibereho y'Abanyarwanda. Umuyobozi mukuru wa HEC Rose Mukankomeje yavuze ko aya mabwiriza aje korohereza abanyeshuri bo mu mahanga kubona ubufasha ku buryo bworoshye. Icy'ingenzi kiri muri aya mabwiriza ni uko amashuri makuru yose asabwa kugira ibyo yihariyeho bifasha abanyeshuri, bikabafasha ku bijyanye n'ubuyobozi, kubamenyereza no kubaha hafi ku masomo yabo ya buri munsi. By'umwihariko kandi abayobozi bagomba kumenya ko aba banyeshuri bafite ubushobozi bwo kwishyura amafaranga y'ishuri, icumbi, ubuvuzi n'ibindi bikoresho bitandukanye kugira ngo babashe kwiga nta nkomyi. Abanyeshuri b'abanyamahanga biga mu Rwanda bavuye ku 1,400 mu 2017, ubu bageze ku 9,900. Mu karere ka Nyanza ho umugabo arakekwa kwica umugore wamusanze kwa sebukwe. Umugabo ukomoka mu karere ka Ruhango arakekwaho kwica umugore we amusanze aho yari yarahukaniye iwabo i Nyanza. Byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma mu kagari ka Murinja mu mudugudu wa Kintare. Ikinyamakuru Umuseke cyamenye ko witwa Dusingizimana Obed utuye mu karere ka Ruhango mu gicuku cyo ku itariki 9 z'uku kwezi yagiye mu mudugudu wa Kintare mu kagari ka Murinja mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza ahakurikiranye umugore witwa Ingabire Kansirida w'imyaka 24. Amakuru avuga ko yamuteye aho yari yarahungiye mu nzu ya se kuko yari yarahukanye kubera amakimbirane ashingiye ku businzi bw'uwo mugabo. Bikekwa ko uwo mugabo yasanze uwo mugore mu nzu amutera ibyuma aramukomeretsa bikabije, ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Busoro, ahageze ahita yoherezwa ku bitaro bya Nyanza, ahageze arapfa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Murinja Ndayisenga John yabwiye itangazamakuru ko RIB yatangiye iperereza. Nyakwigendera asize umwana umwe w'imyaka 2 ukekwa yatawe muri yombi, afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ntongwe kugira ngo akurikiranwe. Umuyobozi kandi yasabye abaturage kwirinda amakimbirane, anababwira ko niba hari n'ikibazo bajya babibwira ubuyobozi bukabikemura. Naho mu karere ka Huye, Ngarambe Joseph w'imyaka 34 waruzwi nka Ngarambe w'Inyaruhombo wo mu kagari ka Nyaruhombo umurenge wa Rwaniro mu karere ka Huye yasanzwe mu mugezi wa Mwogo yapfuye amaze iminsi 3 yaraburiwe irengero. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye ku itariki 8 z'uku kwezi, aho bivuga ko yavuye mu rugo agiye kuroba amafi nk'akazi yarasanzwe akora bihoraho ariko ntagaruke mu rugo. Uwari umugore w'Umujawayezu Trifine yavuze ko umugabo yavuye mu rugo mu ma 3 z'ijoro agiye kuroba. Ati yagiye kuwa mbere nijoro 3 nzi ko agiye kuroba, ntegereza ko umugabo yagaruka ndaheba. Turashaka ahantu hose turamubura, twamubonye kuwa 5 aho yari yahagamye mu mazi y'umugezi wa Mwogo. Abaturanyi ba hafi ba nyakwigendera bavuga ko batiyumvisha urupfu rwe. Yakundaga guhamagara kuri radiyo zo mu ntara y'Amajyepfo cyane nka radiyo y'abaturage ya Huye, radiyo Sarusi, adasize n'iz'i Kigali. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yahamirije itangazamakuru iby'urupfu rwa Ngarambe, avuga ko umurambo we wabonetse mu mazi amazemo iminsi.
ati umurambo wahawe umuryango ujya kuwushyingura, iperereza rikaba rikomeje ngo hamenyekane icyihishe inyuma y'uku kurohama. SP Habiyaremye yakomeje asaba abaturage ko bakwiye kwirinda kuvogera imigezi mu bihe by'imvura nk'iy'umuhindo kuko nayo ari kimwe mu bitwara ubuzima bw'abantu. Andi makuru yamenyekanye nuko nyakwigendera mbere yo kurohama yasize imusozi umuhoro n'inkweto zo mu bwoko bwa bote yari yambaye akabona kujya mu mazi. Nyakwigendera yashyinguwe ku itariki 9 z'uku kwezi aho yavukaga i Nyaruhombo, akaba asize umugore n'abana babiri. Dukomereza amakuru yacu mu karere ka Musanze aho ushinzwe umutekano bikekwa ko yapfuye azize inkoni yakubiswe. Umuyobozi witwa Ndahayo Kazimiri wari umuyobozi ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Gashangiro, akagari ka Kabeza, umurenge wa Cyuve, akarere ka Musanze, bamusanze yapfuye bikekwa ko yakubiswe inkoni kugeza ashizemo umwuka. Ni amakuru yamenyekanye tariki 9 z'uku kwezi nyuma y'aho umurambo w'uwo mugabo abaturage bawusanze hafi y'umuhanda mu masaha y'urukerera. Uwo mugabo ari kumwe n'undi mugenzi we ubwo bageraga ahitwa Nyarubande mu mudugudu wa Marantima, akagari ka Rwebe mu murenge wa Cyuve, bahuye n'agaco k'abanyarugomo barabakubita bikomeye, we bimuviramo gupfa mu gihe uwo mugenzi we bari kumwe yakomeretse cyane ahita ajyanwa ku bitaro harimo kwitabwaho. Ni amakuru yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve, Karimba Karim Auguste, wagize ati mu bakekwa kugira uruhare muri urwo rupfu harimo abamaze gufatwa bahise bashyikirizwa polisi. Uwo muyobozi mu mudugudu ubwo yicwaga ntabwo yari mu kazi. Abaturage bagendaga mu muhanda mu masaha ya saa 9 z'urukerera bakibona umurambo urambitse hafi y'umuhanda bihutiye gutabaza. Birakekwa ko yaba yishwe mu masaha y'ijoro, iperereza riracyakomeje. Gitifu Karimba yahumurije umuryango wa Ndahayo aboneraho no gusaba abaturage kwirinda amakimbirane n'igihe hagize ibyo batumvikanaho bajya babimenyesha inzego zibegereye zikabikemura. Yanakanguriye abaturage kujya bihutira gutabara umuntu wese babonye uri mu kaga. Abantu babiri mu bakekwaho uruhare muri urwo rugomo rwavuye mu rupfu rwa Ndahayo bahise batabwa muri yombi, ubu bakaba bari kuri polisi sitasiyo Cyuve nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yabitangaje. Amakuru avuga hanze y'u Rwanda reka tuyatangire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho Kabuye uyobora ishyaka rya Tshisekedi uri ku butegetsi yahisemo gukinga u Rwanda mu maso y'abarwanashyaka mu kwikura mu isoni. Iby'amarira y'ingona, amatakirangoyi no kuyobya uburari bikomeje gufata indi ntera muri Kongo Kinshasa mu buryo bigoye kumva umuyobozi muri iki gihugu ufata ijambo bikarangira atagize ibintu runaka agereka ku Rwanda. Kuri iyi nshuro noneho ugezweho n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi rya Tshisekedi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Auguste Kabuya, wahawe urw'amenyo nyuma yo gushinja u Rwanda uruhare mu bibazo byugarije ririya shyaka riri ku butegetsi. Iri shyaka risa n'iryacitsemo ibice riturutse ku makuru amaze iminsi avugwa y'uko Perezida Felix Tshisekedi ashaka guhindura itegeko nshinga akiyamamariza izindi manda. Mu mashusho makuru yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, Kabuya agaragara imbere ya bamwe mu barwanashyaka b'iryo shyaka ababwira ko u Rwanda ruri inyuma y'umwuka mubi uri muri iryo shyaka. Ati ibibazo byose mubona uyu munsi mu ishyaka u Rwanda rubifitemo uruhare. Kabuya avuga ko batazabyemera ko u Rwanda rwinjira mu bibazo by'iryo shyaka ngo kuko Perezida Kagame ashaka ko Tshisekedi ava ku butegetsi hanyuma agasigara ayoboye. Ni ibirego byatunguye binatangaza abakoresha imbuga nkoranyambaga, dore ko Perezida Tshisekedi ari we wavuze inshuro nyinshi ko azashyigikira umuntu wese ufite umugambi wo gukuraho ubutegetsi mu Rwanda. Yahise anabishyira mu bikorwa kuko raporo zitandukanye zirimo n'iza Loni zerekana ko Kongo ifasha umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda ugahabwa ibikoresho n'imyitozo. Nk'uwitwa Anani Kasongo yatanze igitekerezo ashyenga kuri X yahoze ari Twitter, avuga ko aho bigeze abarimu bigishije Kabuya bakwiye gutabwa muri yombi. Irunga Mutombo Christian we yagize ati twakoze iki ngo duhabwe abantu nk'aba mana yanjye. Uwiyise Jeune Conscient we yagize ati ishyaka ryashinzwe n'abarimu muri kaminuza, abayobozi bakomeye n'abandi rigeze aho riyoborwa na Kabuya. Ni mu gihe uwitwa Mufinda Nzola Meso we yagize ati ibi bintu biteye ubwoba. Ni ukuvuga ko Tshisekedi azava ku butegetsi ari uko Kagame abuvuyeho. Uwavuze ko ishyaka rya Tshisekedi uri ku butegetsi ritubaha amategeko y'iki gihugu ntiyabeshye.
si ubwa mbere Kabuye ahawe urw'amenyo kubera imvugo ze bamwe bita ko ziba zirimo guhubuka. No mu kwezi kwa kane mu mwaka yumvikanye ashinja Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana na M23. Ni ibintu yatangaje nta rwego na rumwe rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruragira icyo ruvuga kuri ibyo birego, ndetse na nyuma yaho Kabila ntiyigeze atabwa muri yombi cyangwa ngo ashakishwe. Si ubwa mbere Kongo ishinja u Rwanda ibirego bitangaje nyuma y'aho umwuka ubaye mubi guhera mu 2021 kugeza mu kwezi kwa 12 2022, uwari uhagarariye Kongo muri Loni yashinja u Rwanda kwiba ingagi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi muri Tanganyika hari amashuri yashegeshwe n'imyuzure. Umuyobozi w'ishami ry'uburezi muri Tanganyika Nicolas Prince Baile yatangaje ko kuwa kane tariki ya 7 z'uku kwezi Ikalemi kwa amashuri 108 mu gace ayobora yasenywe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika. Aya mashuri yangiritse aherereye mu mujyi wa Kalemi ndetse no mu turere twa Kalemi, Moba na Nyunzu. Nk'uko uyu muyobozi w'uburezi mu ntara bivuga, avuga ko iki kibazo kiri ku rwego rukomeye, aho avuga ko abanyeshuri benshi bahatirwa kwiga kandi hari ubukene bw'ibikorwa remezo. Avuga ko amashuri 25% gusa mu gace ka Tanganyika ariyo yubatswe mu bikoresho birambye, naho ayandi akaba yarubatswe mu bikoresho byateza ibyago. Ubu burangare mu bikorwa remezo butuma amashuri menshi abahangayikishijwe n'ibiza, bigasaba kongera gusana ibisenge n'inkuta kenshi. Kuzamuka kw'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika biheruka byarushijeho gukomeza iki kibazo nk'uko Nicolas Prince Baile bisobanura. Imyuzure yasenye amashuri 108, ihungabanya amasomo y'abanyeshuri bagera ku 40,000. Mu rwego rwo gushakira iki kibazo ibisubizo, umuyobozi w'uburezi muri iyi ntara yakoze ubuvugizi bwinshi ku bayobozi, abaterankunga b'imari n'ikoranabuhanga ndetse no ku baturage, ariko kugeza ubu nta gisubizo gifatika arabona cyo gukemura iki kibazo. Ati kugeza ubu twakoze ubuvugizi bwinshi, ariko nta gisubizo gifatika turabona cyangwa icyo ari cyo cyose cyagabanya iki kibazo. Dukomereza amakuru yacu muri Guinea Equatoriale, aho hashize iminsi Balthazar Bange Ngonga wari umuyobozi w'ikigo cya Guinea Equatoriale gishinzwe gukora iperereza ku mikoreshereze y'imari, afatanywa amashusho arenga 100 asambanya abagore barimo abayobozi bakuru. Bamwe bagahamya ko byaba ari impamvu za politike zigamije kumukumira ngo atazahatanira kujya ku butegetsi. Ni amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yatumye Balthazar Bange Ngonga abikimenya bose kubera gusambanya abagore ba benshi mu bakomeye ku butegetsi. Binagaragara ko bamwe bari babizi ko bari gufatwa amashusho. Balthazar Bange Ngonga usanzwe ari mwishywa wa Teodoro Obiang Nguema, uri no mubo byakekwaga ko yasimbura ku butegetsi, yaje gutabwa muri yombi yirukanwa no mu kazi. Hari bamwe bavuga ko aya mashusho yashyizwe ahagaragara ari bumwe mu buryo bwakoreshejwe mu kumusiga icyasha ngo atazabasha guhatanira kujya ku butegetsi. BBC yanditse ko polisi yasabye bamwe mu bagore bagaragaye mu mashusho kujya kurega Balthazar ko yabasambanyije ku gahato, kandi ko hari uwemeje ko yatangiye inzira yo gutanga ikirego. Balthazar ni umuhungu wa Balthazar Ngonga Ejo, nawe uvuga rikijyana muri Guinea Equatoriale. Gusa ntiharamenyekana impamvu basambanaga bafata amashusho. Nsang Christian Esimi Cruz utavuga rumwe n'ubutegetsi uba mu Bwongereza yabwiye BBC ko ibyo tubona uyu munsi ari iherezo. Ni iherezo rya perezida, hari ikibazo cy'uzamusimbura rero n'intambara iri hagati yabo. Bivugwa ko umuhungu wa perezida Teodoro Obiang akaba na vice perezida Teodoro Obiang Mangwe na nyina bagerageza kwigizaho umuntu wese wabangamira umugambi wo gusimbura se ku butegetsi. Perezida Teodoro Obiang Nguema w'imyaka 82 yageze ku butegetsi mu 1979. Bivugwa ko Balthazar yabanje gukurikiranwaho kunyereza umutungo w'igihugu no guhisha amafaranga kuri konte zibanga mu birwa bya Cayman. Naho muri Burkina Faso ngo hashobora gusubizwaho igihano cy'urupfu. Minisitiri w'ubutabera muri Burkina Faso yavuze ko leta iri kwiga ku mushinga wo gusubizaho igihano cy'urupfu mu mategeko yayo nyuma y'uko cyari cyarakuweho mu 2018. Bamwe mu bayobozi ba Burkina Faso barifuza kugeza ku nteko ishinga amategeko icyifuzo cyo gusubizaho igihano cy'urupfu nyuma yo kumara igihe kinini cyarakuweho.
ubwo iki gihano giheruka gukoreshwa hishwe abantu 4 bashinjwa guhirika ubutegetsi mu 1988. Minisitiri w'ubutabera Rodrigue Bayala yavuze ko umushinga w'igitabo cy'amategeko ahana ugiye gushyirirwaho igihano cy'urupfu. Yongeyeho ko hari n'andi mategeko azongerwamo kugira ngo bijyane n'intego za Perezida Ibrahim Traoré uyobora igihugu kuva mu 2022. Burkina Faso ishaka gushyiraho iki gihano mu mategeko mashya hana mu gihe ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika bigenda bigikuraho kubera kurengera uburenganzira bwa muntu. Dukomereza amakuru yacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Biden agiye kwakira Trump muri White House. Ibiro by'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House byatangaje ko ku cyumweru gitaha Perezida Joe Biden azakira Donald Trump uherutse gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu. Amakuru dukesha France 24 avuga ko ibiganiro bizahuza Biden na Trump bizaba kuwa gatatu tariki ya 13 z'uku kwezi. Aba bombi bagiye guhura nyuma y'iminsi mike Biden yemeye ko Trump yatsinze amatora bidasubirwaho ndetse amwizeza guhererekanya ububasha mu mahoro. Trump agiye guhura na Biden mu gihe atangiye gushyiraho bamwe mu bazamufasha inshingano mu gihe azaba ageze ku butegetsi. Kugeza ubu yatangaje ko Suzy Wiles wari ukuriye ibikorwa byo mu kwiyamamaza ari uzaba umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu. Trump yegukanye amatora y'umukuru w'igihugu nyuma yo gutsinda Kamala Harris wari uhagarariye ishyaka ry'abanyademokrate. Uyu mugore yatoreye guhagararira iri shyaka nyuma y'uko byemejwe ko Biden atazongera kwiyamamaza kubera ibibazo by'izabukuru. Ni naho kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuhungu wa Trump yacyuriye Perezida Zelensky. Umuhungu wa Perezida Donald Trump Jr. yumvikanye mu mvugo yibasira Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky amumenyesha ko habura igihe gito ngo inkunga yahabwaga n'iki gihugu ihagarare. Kuwa gatandatu tariki ya 9 z'uku kwezi Donald Trump Jr. yashyize ku rukuta rwa Instagram amashusho ya se Donald Trump ari kumwe na Zelensky arangije akurikizaho amagambo agira ati harabura iminsi 38 kugira ngo ubure amafaranga wahabwaga. Donald Trump Jr. atangaje ibi mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ifatwa nk'umuterankunga mukuru wa Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya. Kuva mu kwezi kwa kabiri 2022 iki gihugu cyahaye Ukraine arenga miliyari 170 z'amadolari. Amagambo ya Donald Trump Jr. ajya gusa neza n'aya se umaze iminsi avuga ko Zelensky ari we muntu wabayeho ugira amayeri adasanzwe kuko buri uko yasuraga Amerika yatahaga yemerewe arenga miliyari 60 z'amadolari. Uyu mugabo amaze gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu muri Amerika yavuze ko namara kugera ku butegetsi azahita ahagarika intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Tukiri muri Amerika kandi umujyanama wa Trump yabwiye Ukraine kuvana amaso ku ntara ya Crimea yigaruriwe n'Uburusiya. Brian Lanza umujyanama wa Perezida Donald Trump yavuze ko Ukraine ikwiye kugira intego nyazo mu ntambara ihuza n'Uburusiya kandi igomba kwakira ko agace ka Crimea y'Uburusiya bwigaruriye itazagasubizwa. Ku itariki ya 9 ku kwezi Brian Lanza yabwiye BBC ko ubuyobozi bwa Trump buzashishikariza Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwivanamo kuduca Uburusiya bwigaruriye tuzagaruka. Yavuze ko icyo Trump azashyira imbere ari ukureba uburyo intambara Uburusiya na Ukraine birimo yahagarara aho kwiringira ibidashoboka. Lanza yavuze ko ibyo Ukraine iri gusaba Uburusiya byo gusubizwa Crimea atari byo bizageza igihugu cyabo mu mahoro arambye. Uburusiya bwigaruriye Crimea mu 2014, intambara yatangiye mu 2022 nayo yatumye Uburusiya bwigarura 20% y'ubundi butaka bwa Ukraine. Lanza kandi yavuze ko Trump najya ku butegetsi atazakomeza gutanga inkunga ya gisirikare yo gufasha Ukraine mu ntambara. Dukomereza amakuru yacu kuri Iran yahakanye umugambi wo guhitana Trump. Guverinoma ya Iran yahakanye ibirego bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'uko yaba yaragize uruhare mu gushaka guhitana Donald Trump uherutse gutorerwa kuyobora icyo gihugu. Guverinoma ya Iran yahakanye ibirego bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'uko yaba yaragize uruhare mu gushaka guhitana Donald Trump uherutse gutorerwa kuyobora icyo gihugu. Trump yarusimbutse kabiri mu mezi anashize ubwo abantu bashakaga kumurasira mu bikorwa byo kwiyamamaza. Inzego z'ubutabera za Amerika kuri wa gatanu zatangaje ko hari umuntu witwa Farhad Shaker wasabwe na Leta ya Iran kugaragaza umugambi afite wo kwica Trump. Uwo muntu ngo yari yahawe n'ubundi butumwa bwo kwica abanyamerika b'abanya-Israel imbere muri Amerika. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Iran, Esmail Baghaei, yatangaje ko ibyavuzwe na Amerika ari ibinyoma.
yavuze ko ari umugambi wa Isiraheli wo gushaka gukomeza kugaragaza Irani nabi mu maso y'amahanga. Mu kwezi kwa gatandatu Trump yarasiwe mu bikorwa byo kwiyamamaza muri leta ya Pennsylvania. Icyo gihe yarashwe ugutwi. Ubwa kabiri byabaye mu kwezi kwa 9 ubwo yari yagiye gukina golf. Ukraine ngo yabagabye ibitero karahabutaka bya drone ku Burusiya. Ukraine mu mpera z'icyumweru gishize yagabye ibitero bya za drone ku Burusiya, bibi bitero binini kurusha ibindi bibayeho kuva intambara y'ibi bihugu byombi itangiye. Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya yavuze ko yaturikije drone 84 za Ukraine mu turere dutandukanye tw'iki gihugu, zirimo izari zisatiriye Moscow. Ibi byatumye Uburusiya buhindura icyerekezo indege zari kugwa ku bibuga by'indege bitatu by'i Moscow. Igisirikare kirwanira mu kirere cya Ukraine cyo cyavuze ko mu ijoro ryo kuwa gatandatu Uburusiya bwohereje drone 145 muri buri gace ka Ukraine, inyinshi bakazihanura. Iyi mirwano ibaye mu gihe byitezwe ko perezida watowe wa Amerika Donald Trump ashobora gushyira igitutu ku mpande zombi ngo zihagarike imirwano. Uku kugerageza kurasa Moscow kwa Ukraine nicyo gitero kinini kibayeho muri uyu murwa mukuru kuva intambara yatangira, kandi cyasobanuwe nk'igitero rutura na guverinoma y'iyo ntara. Biravugwa ko byibura buri munsi umwe mu kwezi gushize ku kwa 10 ingabo z'Uburusiya zapfushaga cyangwa hagakomereka abasirikare babwo 1500. Reka dusoreze amakuru yacu kuri iyi nkuru ivuga ko Uburusiya na Korea ya Ruguru basinye amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na Korea ya Ruguru basinye amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano kuwa gatandatu tariki ya 9 z'uku kwezi. Ni amahitamo yarategerejwe kandi ashobora kugira impinduka mu ntambara yo muri Ukraine, kimwe na raporo za Moscow na Pyongyang na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyobowe na Donald Trump uherutse gutorwa. Byemejwe nyuma y'uruzinduko Vladimir Putin yakoreye muri Pyongyang mu kwa 8, byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika itegura abasirikare bakwifashishwa mu gihe kimwe muri biriya bihugu cyagaba igitero. Iyi nama nkuru y'inteko ishinga amategeko y'Uburusiya yemeje ko aya masezerano ku itariki 8 z'uku kwezi yagombaga gushyirwaho umukono na perezida w'Uburusiya ngo atangire ashyirwe mu bikorwa, nk'uko byatangajwe na Kremlin kuwa gatandatu tariki ya 9 z'uku kwezi. Ayo masezerano ashimangira ubufatanye mu by'umutekano hagati y'ibihugu byombi, byihuje cyane kuva hatangira intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine mu 2022. Hagendewe kuri raporo za serivisi z'ubutasi za Korea ya Ruguru, Ukraine n'Uburayi bemeza ko Korea ya Ruguru yohereje mu Burusiya ingabo 10,000 mu byumweru bishize byo kurwanya Ukraine. Vladimir Putin ntiyahakanye ko izo ngabo zoherejwe muri uku kwezi, ahubwo akikoma mu Burayi kuba buri inyuma ya Kiev, nk'uko umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cy'ingabo Jerome Peristirandi yabibwiye radiyo mpuzamahanga y'Ubufaransa. Avuga ko kwivanga mu ntambara kwa Korea ya Ruguru bizagira ingaruka. Gusisinywa ry'amasezerano rigamije kohereza ingabo za Korea ya Ruguru mu Burusiya ngo zibufashe mu ntambara kurwana na Ukraine. Avuga ko kwivanga mu ntambara kwa Korea ya Ruguru bizagira ingaruka. Gusisinywa ry'amasezerano rigamije kohereza ingabo za Korea ya Ruguru mu Burusiya ngo zibufashe mu ntambara burwana na Ukraine, ariko kandi ko bigomba kwitonderwa kuko atekereza ko bitazakorwa mu byumweru cyangwa ukwezi biri imbere. Umuyobozi w'ingabo z'Ubwongereza avuga ko basaga 1500 bapfuye cyangwa bagakomereka buri cyumweru mu kwezi kwa 10. Abasirikare barenga 700 b'Abarusiya barimo abakomeretse n'abapfuye guhera mu kwezi kwa 2 2022. Isinwa ry'ayo masezerano rigamije kugira igice cya Ukraine kigarurirwa n'Uburusiya, ndetse akaba nk'ikimenyetso Uburusiya bweretse Leta Zunze Ubumwe za Amerika cy'uko Korea ya Ruguru ikomeje kuba umwanzi ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naha dusoreje amakuru yacu, mwakoze kutwumva, mukomeze gukurikirana n'ibindi biganiro kuri Kimeza TV, mugire amahoro.